Clear to that sibai ule pisila siam thari kaniya Tunhnai Chanchin April ni som pahni le ni som ni inkara kaushan rongbona Chanchin longai thang o Sakordai Pastor Biala worship training le seminar neyani April ni som pahni achanga ni som pali mangkhan Sakordai Pastor Bial chuan BCM biak in Sakordaya worship and music training an neya pusila nun tluanga worship training hi anei pui Zirtop zan le inrin ni nileng in training hinayaniya bial chung kaushan chang atangin zai shwai tu te mi som panga vel ankal khoma pathian biak in khoma zai shwai dan te rimoi man dan le solfadik man chung chang te anzir hawani kaushan in khom hun pa nga ya po training petu hi speaker mangin thu cha soi china pathian thu cha ba ka in khom chung chang le kaushan kalphung te kaushan pum huwa pa shia tur poi mo sang soin zirtir na anei bokani Lungchen Pastor Biala Sunday School Seminar le Tleirol meet neyani April ni som pathum le ni som pali mangkhan Lungchen Pastor Bial chuan BCM biak in Lungchena Sunday School training le Tleirol pual meet an neya inrin ni nileng in Sunday School zir tir tu de le Sunday School puipa te pualin biak in hola Sunday School training hi neyaniya upa HS lalming thangan zir tir na apeya Bial chunga Sunday School zir tir tu le puipa te mi som ni chuang an kal heti lai hian biakin lama tleirol le rol thar baptisma intermediate le senior a zir lai de pualin tleirol mit ne ani boka nulalal ming moi chong thu in tleirol te ta na shia tur poimo zirtirin huna manga bial chunga kaushan chang atangin mi som sari pathum ankal khomani upa HSL ming thanga hian inrin ni zan pathiani jing le pathiani zana te lungsen khu chunga kaushan pathuma thu cha soin huna manga pathiani chonnuwa BCM biak in lungsena bial pum huapin in pol hona ne ni bok chan mari kaushan lungleya media training le awareness ne ani April ni sompali pathiani chonnu khan chan mari kaushan lungleya upa le rongbol tu le media committee pualin media awareness le training ne ani ya Training hi silal matswana manager audio visual production in nei poin tunlai khovel chang chauzela kaushan in media le technology kan man changkai chaudan chungchang abikin pathian biak in khom live streaming chungchanga shia tur sang zir hauna le soi hauna hun nei ani training a hian kaushan shwai tu le media committee en kol to mi som level ankal khomani April ni som pahni achanga ni som palit chung khan Buarpui South Bia le Phongpui West Pastor Bia la te mission convention nei ani ya BCM lamchuam thuma mission weekend manani bok Buarpui South Pastor Biala BCM biak in Buarpuya mission convention hinein speaker Reverend Dr. Arlal Thanmoya an manga zirtop zan inrini chopmal inrini zan le pathiani jing le pathiani zan in khoma te speaker hena tengin thu cha ngai thlak thinania inrini chotnuwa mission pualin in pol hona neyania heta hian ram thim rongbol na konga malak na chang te zir hawin speaker ina kai shwaya zo na le chana hun te ne ni bok pathiani chotnuwa mission pualin kaushan in pol ho na nei le in soi ho na le zo na le chana hun te manani Phongpui West Pastor Bial chuan BCM biak in Lungtiana mission convention hinein speaker aputing hak sanga mission promoter an manga speaker hinula wanal ro lu in fakna hlatsa arong bolin a choi ombok Zirtop zan inrini choma pathiani jing le zana te pathian biak in khom nein inrini chonu le pathiani chonnuwa mission pual in pol hona neini lamchuam thum kaushan haulong chuan Reverend Lalrem Siamral te mission director speaker mangin mission weekend program an manga speaker hinula Lalrem lian in zai rong bolin a choi ombok Zirtop zan inrini zan pathiani jing le pathiani zana te speaker hena tengin thu cha ba ka kaushan zai pol te BKHP le BMP zai pol te le mimal zai thiam te hena tengin fakna hlangai thlak thinania pathiani chotnuwa mission puala in pol ho na nein mission rongbol na le mission field chanchin te paper sema zir ho na te nein zona le chana hun te manani bok April ni som pahni achanga ni som pali chung khan pastor bial changa hetiang hian KNP in khompui an nei Nathial South Pastor Bial chuan BCM biakin peniala iswa mangai no pangte ti thupuya mangin KNP in khompui voi som thum pakhat na anneya speaker tan PM Bilal nunpui KNP trainer an mang Nathial Bazar Pastor Bial chuan no pangte le thiang hlimna ti thupui mangin BCM biakin bazara KNP in khompui voi nga na anneya speaker tan puti BC zai than puya an mang Sirkon Pastor Bial chuan pathian naiti thupui mangin BCM biakin zon hnuaya in khompui hi anneya speaker upalal biak thanga chong thu an mang
Champhai Pastor Bial Chuan BCM biak in karot a inkhom pui hinein speaker a si zoram moya KNP trainer an manga thupuya thu oi na tian mang Rasiveng Pastor Bialin BCM biak in veng hluna inkhom pui hi an neya speaker a rongbol tu ti lalin moana KNP trainer an mang Zotlang Pastor Bial Chuan BCM biak in Zotlang North a inkhom pui an neya speaker a Reverend Arla Nunzira AGS service an mang Lungrang Pastor Bial Chuan BCM biak in Siloma inkhom puyan neya speaker ta nula laram moi thanglwa BCM headquarters mission department thoktu an manga thupuya no pangtile tunlai khovel ti an mang Mol Chwam Not Pastor Bial Chuan Tlangwal R Vandal Mingmwana principal Savage English School Mol Chwam Not speaker a mangin BCM biak in Mol Chwam Not a inkhom pui hi an neya thupuya iswan no pangti a mangai ti an mang Chongte is Pastor Bial Chuan BCM biak in Mual Buel la inkhom pui hi an neya speaker at Tlangwal ram hluna patsuaw KNP trainer an manga Bial chunga KNP unit changchanga changin KNP members an hi somnga an kala mikhwal riak lut somnga chuang an om Aizol is Pastor Bial Chuan rin omna ti thupuya mangin BCM biak in electric venga inkhom pui hi an neya speaker a upalal shiat puya chongthu horep ministry mangin anupui pibetsil rin sangin zai rongboli na choi om bokani Chan Mari Pastor Bia Lunglei Chuan BCM biak in Zion Ramthara inkhom pui vai somli na anneya speaker anula PC larwat pui councillor BCM Chan Mari veng thlang mangin thupuya Thessalonica bungli chang som pangathu lalpa local le na ti an mangani New Sir Chief Pastor Bialin BCM biak in Ebenezera inkhom pui vai thum na anneya speaker Reverend RJ Lalnun puya Bial to Pastor Parkon Pastor Bial mangin thupuya no pangtile rongbol na ti an mang Chalai Christian Paul Veng Hlui Unit Aizolin kumsom ni panga atlin champhaphak an mang Veng Hlui Unit GKP ti hian an Silver Jubilee lom na hi April ni som pakhat sang hi som ni pali khan an manga MGKP ajangin Assistant Secretary Rongbol tu Kelal Ompuyate Aizol Area GKP Coordination Committee ajangin Chairman Pulalmun Siama Pautu le Vice Chairman Pusi S Lalmuan Zwaleten an manpuya Chibaibuk na le fui na thuto yan soi Anni baka hian veng chung kaushan chalai pol shang KGP Veng Hlui branch KGP Aizol branch le PYD North East ten somani angin an telpui theya lompui na thuzia kan hlan Jubilee lom na inkhoma hian Aizol Area Baptist Choir Republic Veng Thlang Pastor Bial Zai Paul Jubilee Choir Tlangwal thole na niro puyale nula Stacy Punte ten Zai Rongbolin hunan mangani GKP Veng Hlui unit hi Republic Veng Thlang Pastor Bial omin tuna hian member somriat pakhatan ommegani GKP Zotlang Pastor Bial Aizol ten Bial Sports an nei Bial GKP Sports hi Luang Mall Indoor Stadium a neyaniya Bial to Pastor Reverend RC Lalthanzaman pathian hne na hlan na le ohon na aneya members ali pariat kalin Bial GKP Sport an nei to chuan an kalchat ber chu malani in elna shanga member kaltama te fiance ko a intlan siak te thilin ei siak te chana fangtla in char siak te le volleyball mangti a in elna neyaniya Bial Sports thohni na hi mainly khian 1st Battalion MAP ground amvenga ne le turin ruang manani Zotlang Pastor Bial Aizola hian GKP unit pasari Aizola West chonpui hunthar kanan phunchong vaivakon le Zotlang unit te omin Bial puma member sang khat jani somkwa pakhat an ommegani BMP Lunglon unit 10 media awareness an nei Tual chung kaushan media committee malak na in April ni sompanga sanghi somni pali thochan zan in khoma media awareness he neyaniya MBMP media cell committee convener Puvanal pe kachu resource person a manani MBMP media committee secretary Rongbol tu jail ro sangale puarlal himpuya committee member 10 until puibok inkhom hun ani angin unit lamachanga inkhom kalphung an duan angin hun masalam man aniya Pujelal Thenglian and inkhom kai shwain BCM Lunglon Media Committee Secretary in Antmalagdan report toile in Melchia Tirna te aneya Puvanal peka resource person in media poimo na le ajang kai na te mandan thia machul na le inve na chul na te PowerPoint presentation mangin zir tirna ane nuwa pukelal mga izawan he na jangin pathian thutsa ngai thakani he huna hian BMP member chau ni lavin kaushan shwai tu tele kaushan mi engemo zatin an tel puyani Lunglon kaushan hian media committee te malak na in BKHP Pualin media awareness hi an lo nei to a MGKP media cell shwai tu ten media awareness hi an lo nei pui to bokani
R&D in ralwonga kwarel chiat na twar tu te chanpuina ansem April ni sompariat sang hi somni pali ni ngani khan Relief and Development Department chuan ralwonga thlile rialawanga chena in chia chungko somnga pathum te chomdol na atan charity fund atangin cheng noi khat an sema chanpuina hi Reverend Elvanal Sanga Director R&D Pularinuma Coordinator le Nulalal din thariral te Field Facilitator ten amuna kalin an hlanani Hehuna hian coachin shwai tu te baka khotlang shwai tu te ingemo zatin an choi o mani Tunhnai Chanchin rongbona Chanchin leongai thlang o Chipura Field April ni riata changa ni som pali chung khan dailonga khwa a Salvation Camping BCM Zautlang North Buat Sayin ne nia Speaker tan upa RL thiang hlima manani April ni som pali vek khan dailonga a ring thar pani an nei April ni som paruk sang hi som ni pali khan Field Working Committee ne yani Pusila nun siama evangelist bang pura thokmek chuan farlo hun mangmekin April ni som ni pariat sang ni som ni pali thlengin pai thar pastor biala hun mang Arunachal Westfield April ni som panhi khan Apatani Baptist Association Huai Hotin General Hospital Hopolia Voluntary Blood Donation Buat Sayani Thisen unit som ni paruk pegania thisen petu te zinga hian missionary te po an telani April ni som paruk khan zero missionary posting le transfer awanga luthar telom na income Buat Sayania Apatani area huto English school zero thok tur te anni chungte chu FH lalom zwala headmaster Lalthan sangi changte evangelist nurse units larin pui khyang te evangelist teacher te anni Arunachal Field April ni sompali khan United Galo Baptist Church UGBC a thoktur pulal mingmwana tinu palom na hun association in an mang April ni somparu khan Jubilee Bible School Silea graduation masaber mananiya diploma in theology mi sompakhat ne na certificate lananni Madhya Pradesh le Maharashtra Field April ni sompanhi khan Korko area Baptist Church pui pa meeting ne ania Lok Sabha election tu rawangin in khom pui hunata narwat sa chu June ni sari achangani kwa sang hi somni paliya son hlatani Ramak heda khwa Madhya Pradesh state a biakin le quarters sarkar thunei tu ten ankal sak chu honani le theinan malak me kaniya Tundin muna mason na ala om theilawa wangin Ramak heda kaushan ho in khom na tur hi khochen om nai shekpura muna ngai to me kani Assam Field Pueflal mutswa ka ti chung kwa chuan farlo program an mangme ka phongpui not bialan zo to a longtla is biala hunan mangme ka heminu hian mamit biala hunan mangliang April ni sompanga le ni somparuk mangin ga hati kaushan chuan Boro area Loki Bazara free medical camp an neya free medical camp ba ka hian helai muna missionary Free medical camp ba ka hian helai muna missionary pulal chan himan football manga rongbol na akal pui mek dante mu puin a team enkol mek tinen football friendly match an khelani Bengal Field April ni sompali khan Siliguri area khesta pura changin ringthar baptist machang pathum an nei aram mi thoktu evangelist Shures Oraon chu lunglam natna awangin na borala ama avui na hi dobo para biak ina nei ni Pulal din liana khyang te evangelist John football mangarong bol na akal pui mek ta na poimo coaching license training klong takin anei kim theita a he license Mizoram Football Association MFA kaltlangina muani kar tople karle lama coaching program poimo kan sha theite kan hantar langange General Secretary Reverend Arlal Biakliana chu April ni somni pakhat pathian himang hian mualian pui biala coaching shwai tu seminar ne puin an kala April ni somni pathum thole niya Arunachal Field shang te turin akalang AGS Mission Reverend Dr. Arlal Thanmoya chu April ni sompakwa achanga ni somni pakhat manghian Lungsen Pastor Bial Mission Convention a speaker ni in hunamang me April ni sompakwa achanga ni somni pakhat manghian BCM Tunhnai East Chuan Mission Convention an nei meka speaker a puting hak sanga mission promoter an mang AGS Service Reverend Arlal Nunzira chu April ni sompakwa achanga ni somni pani manghian Sakordai Pastor Bial to in athang meka April somni pani tho chen ni hian Baptist English School Sakordai building sakthar ahong ngalang
April ni somni pathum sang hi somni pali thole ni chunudar ni hian AICS chuan zirlai valedictory service voi somni pahni na an mangdona valedictory speaker Reverend Arla Nunzira AGS service ani ang April ni somni pathum sang hi somni pali thole ni hi Christiano pangpol KNP din champha phak KNP dei voi somriat pakhat na ania kumin KNP dei thupui chu iswa mangai no pangte marka bung som chang som pathum atanga som parukti ani ang April ni somni pahni atanga ni somni pathum manghian Baptist Youth Fellowship of India BYFI Executive Committee meeting nei ani dona meeting a hian Reverend F Zarin Khoma MGKP Secretary atelang April ni som pakwa atanga ni somni pakhat manghian GKP champhai Pastor Bialmit BCM ka rota nei mekania Speaker Rongbol to H Lalwat ki Finance Secretary MGKP an mang Kanshiat the china tunkar April ni som pakwa atanga ni somni pakhat manghian hengbia la te hian KNP in khom pui nei mekin Speaker tan heng te hi an mang Pangzol Pastor Biala Silan Matswana Manager Audio Visual Production Chief Peer Pastor Biala Reverend B Rosang Zola Bial to Pastor Saitwal Pastor Biala PM Milal Nunpui KNP Trainer Lunglon Pastor Biala Reverend Sanglian Khomachin za Bial to Pastor School of Nursing Christian Hospital Serkon admission shatir na kanhan puang ange Kumsang hi somni pali atanga chang hi somni panga session atan School of Nursing Christian Hospital Serkona General Nursing and Midwifery GNM zirdu tan April ni somni panga atanga main ni somni pathum chung hian dil thenia HSSLC pass za somli mak muchin December sang hi somni palia kumsom pasari aya no panglo le kumsom thum panga aya upalo mechia le mi patan dil theni Prospectus le application form hi cheng zani in Principal Office School of Nursing Christian Hospital Serkon Executive Secretary Office Aizole Longtlaya Tele Theni Khatizong Tunhnai Chanchin April ni som pahni le ni som ni in kara kaushan rongbol na Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei te chu ni e